Dobro večer, poštovane gledateljice i gledatelji, i dobrodošli u emisiju Carpe Diem. S nama je večeras Goran Šimić, profesionalni ronilac, prvak države i rekorder u dizanju utega, ekološki aktivist i odnedavno vijećnik u Skupštini Šibensko-kninske županije. Povod današnjem gostovanju upravo je Goranov put od građanskog do političkog aktivizma. Šibenskoj javnosti najpoznatiji ste po tome što od 2017. sa svojom ekipom organizirate akcije čišćenja prirode i podmorja. Šta vas je na to motiviralo? Motiviralo me prvenstveno to, pošto sam ja ronioc. Znači često sam viđao to smeće i tako smo se slučajno našli ja i gospodin Bušac, koji je javni vatrogasac i javne vatrogasne postrojbe Šibenik. I skupa smo krenuli u te neke prve akcije, to je bilo službeno preko grada Šibenika. Tu se čak dobija neku nagradu za volontera, nebitno. I tako smo krenuli i onda sljedeće godine ja sam tija još i nekako se to nije nešto službeno radilo. Ja sam krenio sam i tako smo malo po malo, evo već 5 godina radimo to konstantno i to je to. I kopno i more čistimo sve. A koja vam je bila unutarnja motivacija? Koji je to bio osjećaj kad vidite smeće pa... Ne mogu ja to opisati, to je jednostavno probudi se u čovjeku, ne znam šta se dogodilo. Jednostavno sam shvatio da ako neko to ne radi, dokle ćemo doći, dokle će doći to smeće. Znači mi smo izvadili zadnjih par godina, ne znam, 500 tona smeća sigurno. Samo smo 2021. godine izvadili 100 tona smeća skupa sa Zelenim gradom. To su stvarno velike količine smeća. Jednostavno se bolje osjećam kad to čistim i želim svoje čeri ostaviti u nasljeđe, da je to normalno i da se tako odgaja i to je to. Možete mi nabrojati neke lokacije na koje najčešće odlazite? Svugdje idemo. Nema tu nekog pravila. Obašli smo skoro sva obalna mista, šume, planine, di god neko dojavi ili di ja vidim da ima smeća, organiziramo se, čistimo i to je to. Koliko vas ima u ekipi? Može nas biti 5, može nas biti 50. To sve ovisi ko dođe, ko je slobodan taj dan i tako. Ali ima nas konstantno, nas ima 7-8 kopno i 7-8 more, 10 i to je tako. Imate neku možda anegdotu koju biste prepričali kad ste naletili na nešto neobično? Ima jednu dobru anegdotu iz Ablaća, Soline, kad smo čistili po ne znam ja koji put. Taman čovjek stoji do mene i ja taman vadim neko smeće i piše ime i prezime osobe i vidim, pogledam slučajno čovjeka i vidim da mu je neugodno. I ispadne da mu je to ili sestra ili mater, sad ću vam lagati. Tako da je bilo, to je malo zanimljiva situacija, ali lipo što je došlo. Ali ima čega? Mašina za pranje robe, nema, šta god pomislite, to imate. Automobila? Sve. Znači, doslovno sve smo našli. A imate neku ideju šta je uzrok tome? A mislim da, ne znam šta je uzrok tome, mislim da su ljudi najveći problem. Mislim da bi trebali stvarno shvatiti, ne zamjeram ja to nikome, jednostavno to mislim da je nedostatak edukacije i svijesti o budućem problemu tog otpada i općenito smeća. Znači od kad tehnologija postoji, plastika zadnjih 130 godina, sve to smeće se stvorilo zadnjih 130 godina. I ako sad ne krenemo raditi na tome, mislim da su nas stvarno ovo zadnji trzali da se riješimo tog smeća i da podignemo svijest s tim akcijama, jer ja smatram da su akcije najbolji podizač svijesti za edukaciju. Eto. A imate li šta mladih i djece među redovima? Kako ne, skoro na svakoj akciji bude dice, mladih, starijih, ima ljudi preko 70 godina do dice od 2-3 godine, to je normalno. Uvijek ih ima. Dobro. Dobitnik ste i plakete grada Šibenika za volontiranje. Su sve vaše akcije na volonterskoj osnovi ili imate i pomoć nekih institucija? Mi vam za akcije samo tražimo, znači, ne da je to uvjet, nego ako mogu da nam daju ručak, iako normalno neko hoće da nam kupi vriće i rukavice. Ali stvarno tu imamo, neću sad spominjati sponzore, uglavnom imamo sponzore koje nam na svakoj drugoj akciji, ja moram reći, uzmu vriće i rukavice i tako da skoro uvijek financiramo drugom stranom te vriće i rukavice i taj materijal što nam treba. Kad ste imali zadnju akciju i koja je to akcija bila? Ajme, stvarno ne znam koja je zadnja akcija bila, znači toliko ih ima da više se niti ne mogu sjetiti koja. Ja mislim da je zadnja bila Tribunj. Ne, Krapanj smo imali. Imali smo Krapanj i tu smo čistili podmorje nas. Bilo nas je dosta, oko 40 ljudi je bilo. To je bila zadnja akcija, Krapanj. Čitala sam i da ste krenuli čistiti stazu kod Solina kako bi se napravila infrastruktura za bicikliste. Ne samo za bicikliste. To je, znači, prvenstveni plan je bio da mi to očistimo, nebitno o nekoj stazi.
I onda smo gledali, mislim, to je, znači ima 2 ulaza za tu stazu. Od tamo Podsolarskog do skoro do tvrđave naše, do kanala Svetog Ante. Jedan je došao plan da to počistimo, da bude to staza pješačka, biciklistička, bilo kakva. I evo, stvarno, još čekamo te table da budu gotove, nadam se da će biti stvarno do kraja lita to gotovo, jer već je idejno napravljeno i radi se na tome sa strane grada i turističke zajednice grada Šibenika. Sad, da pređemo možda na malo lakšu temu, vi se aktivno bavite i sportom, dobitnik ste plakete nagrada Saveza sportova grada Šibenika za izniman rezultat u amaterskom sportu, a nedavno ste otvorili powerlifting klub u Šibeniku. Odakle vam energije za sve to? Pa priko powerliftinga sve je počelo, znači klub je osnovan 2016. godine. Znači krenuli smo u to 2015. Svoj klub smo osnovali 2016. I od tada smo svake godine prvaci države, imamo i najjači smo u jednoj disciplini u dizanju u benču. I tako se ta ekipa s menom je krenula prvo kopno čistiti. I tako je u biti sve krenulo skupa sa powerliftingom. I raširilo se na sve ostale ljude i sve ostalo. A jeste li prepoznati i van okvira Šibenika i županije? Ili imate pozive za neke druge gradove? Imamo, bili smo sad ovo lito, su naši prijatelji bili. Mi imamo još jedan klub, Ronilički klub, Roniti se mora, Šibenik. To je isto naš klub. I bili su na Visu, čistilo se 4 dana, skupilo se preko 20 tona otpada. I zovu nas ljudi, samo mi ne možemo to stići kad mi moramo svoje čistiti. Ne možemo ići na sve te druge akcije. Obzirom na sve ove nove obaveze, planirate li se i dalje baviti sportom? Dobro pitanje. Planiram i tekako. Znači, bio sam u pauzi par mjeseci, stvarno sam nakupilo puno toga od posla do aktivizma, akcija, politike, sve se to nekako brzo izdogađalo i na kraju krajeva ja i obitelj. Nije život samo ovo. Sad se pripremamo za državno u 9. mjesecu, napokon da se pripremamo. Znači ja i još 2 iz kluba idemo na državno, 3, naš 4, a momak, naš Teo, najmlađi 17 godina kadet, on ide na svjetsko prvenstvo u Švedskoj 26.9. i očekujemo da će hrvatski powerlifting po prvi put imati svjetskog prvaka i to je Šibenika, tako da to bi volio spomenuti i siguran sam u dobar rezultat i da ćemo se vratiti kao prvaci Hrvatske, on kao prvak svita i da prinesemo ime Šibenika i županije na malo dalje mjesta. Evo, držim palčeve. Hvala. Spomenuli ste da je jedan od ciljeva vaših akcija čišćenja zapravo edukacija. Mislite li uvesti i možda nekakve snimke ili fotografije, pa onda da i na taj način dođete do šire javnosti? Moje mišljenje o tome je vrlo jednostavno. Znači, mene nikad nije zanimalo da je to nešto previše medijski eksponirano, ali ima tu uvijek ali. Znači, postoje, ne govorim sad za Šibenik i Šibensku županiju, govorim općenito, postoje znači, zelena politika nekako malo pomalo i ona postaje kao način nekome za privatnu dobit i korist. To je činjenica. I ja od toga ne bižim. I onda ne želim da te neke udruge, općenito u Hrvatskoj, koriste ekologiju za svoju promociju, a naprave jednu akciju godišnje, 2. Dok mi napravimo, bez lažne skromnosti, mislim po 20 godišnje minimum, šta kopno, šta more i sa stravičnom brojkom smeća koliko izvadimo. Mi izvadimo jednu akciju više nego neki u 15 akcija, ali to sad nije bitno. Znači, i baš zato imamo sljedeću akciju u Šibeniku. Na kraju lita imamo akciju u Šibeniku, znači to su akcije za dane grada. To nam je prošle godine bila kao prva, to će sad biti tradicija da imamo za dane grada akciju veliku. Dolazi nam 150 ronioca iz cijele Hrvatske. I kao gost još čekamo službeni odgovor. Nadam se pozitivno, vjerujem da će biti. Dolazi nam predsjednik Milanović kao gost na tu akciju. Njegov savjetnik za ekologiju koji je već bio s nama na akciji na Krapnju, Julije Domac, jedan izuzetno pametan čovjek koji se razumije tu problematiku zaštite okoliša. Tako da, eto, što se tiče medija i to, eto, doće nam vjerojatno predsjednik, pa eto, malo ćemo. Da, eto medijski možda nas malo više vide i to je to. Eto. Hoće i oni roniti ili? Ako nema položeno, neće. Možda skopna. Nadam se da smo vam pružili dobar uvid u Goranovu svakodnevicu, no vratimo se onome što smo spomenuli na samom početku, a to je njegov politički angažman. Gorane, nedavno ste zakoračili i na lokalnu političku scenu. Da. Kako to?
Prvo da kažem, možda vam sad ovo izgleda malo da sam čudan i to sve, 7 sati nam je danas trajala sjednica pa sam malo mi ide znoj i umoran sam i tako da ne misli da sam nezainteresiran. Stvarno nisam i super mi je ovdje. Znači krenio sam tako jer smatram da je Marko Jelić za mene jedini izbor ono što ja osjećam. Jer mene ne zanima ideologija, znači to me stvarno, ja imam svoju ideologiju, ali ona nije ključna za komunalne stvari, za javno dobro. Tako da on je jedini koji mi je pokazao da mogu računati da će se moje stvari za koje se ja borim, da će biti prihvaćene i da će se boriti za njih. Kao što se i pokazuje sad malo po malo. I zato sam ušao u to. Zato što smatram da aktivizam uvijek, ali politika određuje život, pogotovo lokalna. Znači ako mogu nešto promijeniti, ja ću se boriti za to do kraja i to je bio moj izbor i to je to. I ne žalim ni sekunde. Kako je bilo danas na sjednici? O čemu ste razgovarali? Koji je bio vaš... O svemu smo razgovarali. Normalno moje znači, polje je ekologa zaštita okoliša i ja sam danas, mene samo zanimalo mišljenje župana i osoba koje su zadužene za ekologiju. Mišljenje o pruklanju i golf terenima, marijinim brodovima i tako to. I vidim da je župani, da su oni zabrinuti oko toga i isto smatraju da će teško neka ekološka studija neovisna pokazati da je to održivo, tako da su tu na mojoj strani i pričalo se još o svemu. Neću sad zamarati ljude ovdje. Imaju sve javno, bilo je sve na medijima, sve imaju, tako da mogu vidjeti. A koji su vaši argumenti protiv golf terena, obzirom da ste ekološki aktivist, možda je zanimljivo gledateljima čuti zašto ne golf tereni baš na toj lokaciji? O tome se radi. Znači, ja nisam protiv golf terena, niti sam protiv ičega toga. Znači, ja sam samo protiv lokacije. Znači, uvjeren sam 100%, nisam ja neki obrazovan čovjek, tako da se razumijemo, ali čitam i u tome sam. Siguran sam 100% i čitajući druge neke studije i razmišljanja, znači nema šanse da je ekološko održivo, znači ta trava za golf, ti pusti brodovi, hoteli, 1000 soba, ne znam, smeće koje bacaju. Mislim, to ne može biti održivo na jednom takvom mjestu gdje je mrjestilište ribe, gdje se uzgajaju školjke. Jednostavno, nema mi to logike. Znači, čisti neko razmišljanje logičko, vidiš da to nema za budućnost, dobro ne nosi tom području. I to je to, vrlo jednostavno. Nek me uvjere drugčije, to je to. Do kuda ste spremni ići, obzirom da ipak dolazite iz ove sfere građanskog aktivizma? Do kraja. Šta to znači? Pa ako treba lancima ću se vezati tamo da se ne napravi. Znači, jednostavno ću se boriti protiv toga i to je to. Ako me uvjere da su izmislili neke nove pesticide i neke nove stvari koje će napraviti tu travu, da ona tamo stoji bez da ugrožava sve ostalo, da to sve ne ide u te naše vode, ja ću reći kriv sam, vi ste bili u pravu, svaka čast i eto, napravite to. Možete još malo usporediti i zapravo istaknuti razliku između tog građanskog i političkog aktivizma, bez obzira što ste u njemu relativno kratko? A to u biti ne bi smjela biti razlika, to bi trebalo biti jednako. Znači, po meni, političar ako je izabran na neku izvršnu vlast, pogotovo na lokalnim izborima, znači on je samim tim aktivist, on je izabran da služi narodu i tim ljudima koji tu žive. Znači, meni je to normalna slijed. Znači, ako ne mogu promijeniti sve aktivizmom ovim građanskim, pa logično je da idem u lokalnu politiku da se moj glas čuje na neki način. I samo zato. To je to. Ima li još nešto sa današnje sjednice Županijskog vijeća što biste voljeli istaknuti? Osim što sam sjedio skoro 7 sati, ima jedna stvar. Nije mi zasmetala, ali čisto da javnost čuje. Znači, danas je gospođa Tanja Radić-Lakoš izašla nešto na pozornicu govorila. Ništa, nikako to svađanje nije bilo nešto, ali uglavnom spomenula u vezi ekologije, spomenula je kao da su akcije čišćenja i naš problem kao kap u moru. Ne vjerujem da ona nešto loše mislila, ali ja bih samo reći da nije to kap u moru, jer nije samo bitno osvijestiti sad prestati. Šta ti vridi sad prestati osvijestiti ako nisi počisti ono što je već bačeno, a to su ogromne količine, ne u Hrvatskoj, nego općenito u svijetu. Tako da nije to kap u moru. Mi smo skupa sa Zelenim gradom, siguran sam, u zadnjih par godina 100 tona smeća izvadili. I to je jako bitno. Na primjer, u Grebaštici smo očistili jedan divlji deponij. To je bilo onako podosta kvadrata terena. Znači, godinu dana nakon je tu narasla skoro šuma. Tako da ima to utjecaja velikog. Znači, nije kap u moru. Po meni su akcije čišćenja broj 1 uz normalnu edukaciju za buduće generacije. Eto, to sam ti istaknuti.
Ima još nekih problema u Šibensko-kninskoj županiji koje vam se čine da mogu se riješiti u okviru onoga što je vaše područje djelovanja? Ne znam, po meni još vjerovatno samo malo sport, znači ovi koji nisu olimpijski i tako to, ne samo olimpijski. Da se ne gleda samo nogomet, košarka i tako to, da se gleda jednako na sve sportove, pošto sam i sportaš uz to sve. Volio bi samo da se poštuje trud i drugih sportaša koji nije toliko popularno u medijima, u mainstream medijima, eto samo to. I zato se isto borim. Evo, na primjer, danas je županija, predlog županije je bio da se Mateja Jelić nagradi s 50.000 kuna od županije. To je znači super stvar koja je županija napravila i podržavam to za ubuduće. Nadam se da će svaki sportaš zaslužen za promociju i svoj trud da će biti nagrađen na neki način, ne mora biti financijski, može biti bilo kako. Vi u stvari vašu upornost crpite onda sa nekoliko mjesta. Ja crpim sve iz svoje obitelji, meni obitelj sve. Znači moja žena i dite, oni su moj stroj za dalje. I za njih ovo sve i radite? Apsolutno. Dobro. Bio je ovo Goran Šimić. Vjerujem da ćemo o njegovom političkom i građanskom aktivizmu slušati još nebrojeno puta. Gorane, hvala na gostovanju, a vama, poštovane gledateljice i gledatelji, hvala na pažnji. Ugodan ostatak večeri.